Good morning. Ngasigi message haipatang yeng minarasiko. ID card se ahum adum lokthoi nutigi lokthok podmaina ko ID card number 1 2 3 ko ahamba card khan bangai card number 1 khan bangai gi message haipatang yeng minarasiko. Sida the full line card ama lai ko sida si laiba card se kai gumba nangna thaba ama hoge kain khalaga di hobiba ke shukai de ko ngasigi numita hai tare haidi anoba ke no ma hobada kai ba kem leitaba do thabak oiro natraga kenoma hai tare ko aina kemta knowledge ti leitaba potama aduga ngasi se hoge kai khallaga di hobiba kai ba kem leite ko haidi mi amaga keno tinabani khangde ko haidi magi maram dadi kemta khangdaba haidi maga tinaraga haidi se phagadra pharoidra haidi dumaina kemta khandabi da ko adum nangna tinage na khaliba nangna khangnage na khaliba mi do adum khangnaba wari shabada kai ba kemta leiroi ko thabak ho natraga mi oiro do ham bagi 1 khan bangai na sida leire ko ado 2 khan bangai gi 2 se the tower ina la ko khadang section bio ngasi se ko section bio sa thoko to boda khara section bio adagi mingon da pasaung sa gum so kya pitho ko no ko ngasi gi no me se ko adi ngasi gi no me se hadi khadang daw khadang pi da oi ko aduna haidi sida haidi phatlaroi haiba na te ba kai akoina khanga gadi haiba tang section bado yai na ko adugi damakta haidi sa thoko to ko matam da khadang section biba gari gumba thobo do oiro ko khara khidang section bio aduga mi gumba unaba khotpa leibada di haidi yarga di ngasi di unabi kono mi unaba especially haidi pakhang lishabi oi taraga so ko nupim cha oi taraga so haidi sida leina ko haidi khudong thiba hai tare ko haidi nangna pamdaba pot gumba dumaina tho haiba lei ko aduduna keno oira haidi kani pakhang lishabi gumba oi taraga so ngasi gumba di haidi kitang avoid to bio unaba khotpa gumba hai tare ahum subagi sina page of cups and la ko sida nangon da hoje wakhan me ama lerangane ko haidi ideas me ama kai ama adudo mangdang mangaga leigano ko adugi pot me am do pangthokna ba tawo haidi nang khalla nangonda ke hani knowledge me ama leba thabak tauge na khanba natraga haidi nangna tauge na khaliba pot hai tare ko adudo tawbiyo haidi yengaga dang khallaga dang leigano pot se ko haidi thabak oina pangthokbiyo action lobiyo hai tare ko ado si sina kaino oire ko card ki message le re ko yumja kaisa se koina kai tau ba ya ge na haiba to ko yumja kaisa aduga amaga ai hairak ke haidi kai kaino ngasi gi tips hai tare ko yumja kaisa no metse da koina numaijing sina haidi ipa gi no met ne hai ko ningthau ka sina ima gi no met adagi leaw ko sina akoi gi aigi ichine naw gumba hai tare ko ai cousin adagi aigi hek pokmina ba ichina gumba haidi moi gi damak ta kaino ma to bio sum hai bane do yumja kaisa sina kana gi damak ta no hai matam sida imanabi gumba punba leraga di haidi moi gi damak ta kaino ma to biba moi gi mabuk pen na ba gift machani khangde kaino ma khangne ban leina ko pige na khalaga leraga di admai to bio aduga sima so leire adu natabida haidi koi ba chat ke kain khallase ba nangi friend circle hai tare kaino natabida pakhang lishabi khangna bana ta imanabi gumba hai tare ko adumaina haidi chat ke haraga di ngasi gumba chat pasi yumja kaisa gumba sinbiyo hayenge ko haidi aina kaino ma koi ba chat ke imanaba ngai pun ge gathering gumba tawge khot ke haraga di sima leire aduga imagi side ki hai tare ko akhoi imagi mapam gi mi gumba da hai tare ko haidi akhoi akuma hoya khodei akhoi moi gi mapam gi side ki mamai macha gumba leiba adegi mama gumba ine gumba haidi moi gi damak ta kaino ma tawbi ge haraga di yumja ge su tawbi be ko aduga engon am ta tan hangwa maru phauba an hai ko maru phauba technique ti thoina kepta leite ko ado maru phauba se kamaina haidi ai gi oina di haidi suggestion di kem leite adubu aina mamagi da janam gi da tawona haibado ado angang kharana tawen haide adu haidi moina puraga chatpada moina phawe khotle kaina haira ko em yawe ko aduduna haidi fi red machu amada akoi gi long ohum ma hapo janam ohum ma hapo aduga yomaga nangna suppose marup lawba chatke haraga di aduma tawbi be ko haidi ado si se aina di tawdri aduga haidi aidi mani blockage gi damak da sem gi ba video ne adu do haidi mi kharana taw matam da haidi moina marup kumba leibana mitang sai phi angang base machera ma lawre long ohum ha pe chanam ohum ha pe aduga yomaga magi purse da hapaga chatkan da haidi phawe harak pa yam yawe ko aduna aduma tawbi be ko haidi am toina ha ko question si maro ado ai gi ona di maru phawe technique ti kem leiti ai just pesha gi lambi da block leibado adu remove to ba khatang ni ko do sima leire
ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯕꯨꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯁꯦꯡꯒꯥꯎ ꯑꯁꯪꯕ ꯑꯃ ꯔꯦꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯦꯡꯒꯥꯎ ꯑꯁꯪꯕ ꯈꯨꯠꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯒꯦꯔꯥ ꯐꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯀꯣ ꯂꯨꯃꯥꯟ ꯃꯆꯦꯠꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯡꯒꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯄꯤꯛꯇ꯭ꯔꯨ ꯄꯤꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯛ ꯃꯆꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯡꯒꯥꯎꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯣꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯨꯒꯦꯔ ꯂꯩꯕꯗꯗꯤ ꯑꯁꯪꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯉꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯪꯕꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯀꯣ ꯁꯦꯡꯒꯥꯎ ꯑꯁꯪꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯆꯨ ꯑꯁꯪꯕ ꯃꯆꯨ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯛꯀꯦꯔꯥ ꯋꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯔꯦꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯩ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ